ıssiq narsani ushlaydi bundan xo'jayin. Shuni men baldarga tamoq jasab beraman. Yo'q, buni mana uni lisladi ushlaydi, mana lisladi issiq bo'ladimi, mana lisladi mana pechkandan oladi. Lishlaringizni gevtesi shu? Ha? Ish qilib, shu yerga sizga saneptistansiya qancha ruxsat berib qo'ydi? Kechqurun qilingan ish. Mana qattiqlar, mana yog'lar. Ana 3 bolam bor, bolamni hurmatdan aytaman, kecha qildik, 2,5 mingta bugun berib keldim men shu narsa. Yomon ish qilibman deb aytasan, buni aniq ishonaman. Xudodan kechirim, so'rab qo'ying, 10 grammdan javob qilamiz. Yo'q, siz Xudoy oldinda o'sha haji qatori ishni yaxshi jasadim deb aytasizmi? Endi orasida bor. Hammasi yaxshi emas. Siz maktablarda ham qilib o'tasizmi konditerskiy bilan? Ko'rsating shu saqda. Mana o'sha mana. Pechka. Bu yerda qachon ishladingiz siz oxirgi joyi? Kecha qildik. Kecha kech qildik. Kech qildik. Qancha yemek jasadingizlar? Qancha kishi ishlaydi? 3 kishilar. Men, ayolim, yana bitta kelin o'zimiz kelin. Sanitarniy knishkangizlar bormi uch? Knishka bor. Beringizlarchi. Mana bu yerga qancha jasab o'tasiz? Mana uni kim ruxsat berdi? Saneptistansiya. Mana stolda yasaymiz. Yo'q, stolda yasaysiz. Buni gevtesini, buni qancha ruxsat berdi saneptistansiya sizga? O'sha baldarga tamoq ash jasaganga qancha ruxsat berdi? Просто 1 million so'madim demon tayin. Mana aka, qaramiz. Ko'rdim men tayin. Ne degan? Mana buni ne degan bersam, mana. Mana ki baldarga tamoq jasab berib atgandamiz. Mana ki. Mana. Shuni bilan baldarga issiq narsani ushlaydi bundan xo'jayin. Shuni bilan baldarga tamoq jasab berib. Yo'q, buni mana uni lisladi ushlaydi, mana lisladi issiq bo'ladi, mana lisladi mana pechkandan oladi. Lishlaringizni gevtesi shu? Mana lislar, mana lislada, mana lislada soladi. Nesi sonu buni? Buni mana bu pechkadan olganda, mana bu pechkadan ushlaydi-da issiqda mana. Moniga solinadi bu. Pechkadan pechkadan mana qilib oladi. Bu pechkadan oppoq qilsangiz ham bir kunda qorib o'tadimi? Yo'q, g'alvar chatkingizni qarasida emas, men gevtesini aytib o'taman. Mo'g'larning gevtesi. Bu men hozir bo'lja qilmayman-da, bu bo'lja qalblar. Hozir men ko'rji men pranik qilaman, molislarda qilaman. Ko'rjik bilan pranikni qachon jasadingiz? Kechqurun ko'rji qildik, mana bugun keldim maktablarga. Qancha ko'rjik jasadingiz? 2,5 mingta ko'rji yasadim. Qancha grammdan? 60 grammdan. 60 grammdan? Tutmam qarshi. Sizning ko'rjiklaringiz 60 grammdan chiqmay qo'ydi. Biz hozir borib orqamizdan borib bitib tashlagan maktablaringizni qidirib keldik. Videoga tartib, har birini videoga tartib chiqarib keldik. 45 grammdan tashlab tursiz. 45 grammligi yo'q-da. Men borib atayin tartib keldim. Men hozir olib kelganim. Praniklar kimniki? Mana pranik 50 ming. Kimniki? Pranikni men bir joydan olaman. Birovdan olasiz. Olaman. Siz barlig'ini birovdan olasizlar. O'zingiz jazolaysiz bu. Men o'zim yasayman. Xudo bitta bo'lsa, mana xotinim, mana go'day bolam bor, 3 yashar mana. Kecha ish qildik mana kecha ish qilib, shu yerga sizga saneptistansiya qancha ruxsat berib qo'ydi? Shunday baldarning tamog'ini jasaganga. Bunday shartda qancha ruxsat berdi? Dada Sarxon bor edi. So'ragan turganmiz endi. Siz bor ekanini ishonmayman. Hozir endi og'am mana pulga pol chataq xolos. Men bor ekanini ishonmayman sizning so'zingizga. Men faktiga ishonaman. Ko'zim bilan ko'rayotgan narsa. Men mana ko'rgan narsam shu bo'lib o'tadi. Qana, bunaki. Mana kecha qildik mana shu narsalar chiqqan adxut mana. Anam, misol kechqurun qilingan ish. Mana qattiqlar, mana yog'lar. Ana 3 bolam bor, bolamni hurmatdan aytaman, kecha qildik, 2,5 mingta bugun berib keldim men shu narsani. Siz birovlardan sotib men bir kun sotib olaman buni, tan olaman, bir kunligini olaman. Sotib olasiz. Men boshida 5 kun sotib oldim mana, Qaniydan oldim. Boshida mana sexni. Siz kimdan sotib olasiz hozir? Hozir Gulzoddan olaman. Chepi Gulzod degan qizdan bir haftada 140 kilo pranik olaman. Ne sebepten siz andan sotib olasiz? Pranik ulgurmayman, mali glazurkasini bilmayman. Shundaga sotib olasiz. Siz andan uvara olib, siz sotib olib, anda maktabga olib berganingizda nima yoqdi? Men bir kunligimni deyapman, pranikni glazurkasi. Kim sizga ruxsat berdi? Birovdan sotib olib maktabga olib borganga, o'rtamchi bo'lib, o'rtadan tiyin jeganga. Qaysi nizom negizida ruxsat? Yo'q, hozir tiyinam yo'q. Mana o'z zamon naqd ko'ryapsiz. 1 kilo shakar 70 so'm bo'lsa, 11700 so'm bo'lsa, tiyinam yo'q og'a. Burun ishlaganmiz 50 so'mlik mahalda. Bo'lgan tiyinam bo'lgan 5-10 so'm qolgan, bizning 65 so'm.
Men 1200 so'mlik benzin quyib aylanib kelaman bir kunda. Bir günde 1200 so'm benzinga Benzin quyaman. Hozir misolda siz aytgan tiyin yo'q, просто dogovorga qo'l qo'yganim, 1000 so'm akcha ketadi. qo'l qo'yganim uchun ishlayapman noiloj. Men dogovorga qo'l qo'yib qilaman deb qo'yganim uchun qilyapman shuni. Bo'lmasa men Kim qiynayotadi sizni? o'zim qiynayapman. Men o'zim qiynayapman. O'zim qiynayapman. Nima qilasiz o'zingiz? Men endi qariganda bir farzand ko'rib olganman. Ikkita go'day, uchta go'day bolalarim bor kichkina. Shularni hurmatdan ishlayapman. Tushundim. Bolalarınız bor ekan, boshqa ekan. Sizni kim qiynayotadi? Shuni jasab berdi. O'zimiz Bunday yerda o'zingiz uyalgan jo'qsizmi? Shunday yerdan tamoq jasab, balдар qalpar bergan. Endi menga qarang, mana o yerda yer mana o. Bu to'g'ri. Endi buni tabiiy lelon solamiz. Siz o'shani solib, bir samar buni ichini bardığını tazalab, Bolalar kirasiyalarga kelmasdan narsa yo'q. Anan keyin jasab, balдар qalpar berseniz, men sizga hech teke deyman. İşker qatarı, adam qatarı siz de ovqat qilishimiz kerak. Biz ağa qarshilığımız yo'q. Biroq bardıq narsa mizam cheginde yurish kerak. Siz mizam cheginde alib borishingiz kerak. Ana shunday narsa uyatda siz o'zingizda yo'q bo'lsa, men bir kunligini tan olyapman, bir kunligini olaman. Sizga ne keragi bor ancha? Gulzat ana boshqa kim ruxsat berdi sizga? Men ulgumay qolgan kunim olyapman. Sizga kim ruxsat berdi? Ulgumayapman o'shani. O'sha Gulzatdan sotib olib borganga sizga kim ruxsat berdi? Ulgumay qolyapman. Ulgumay qolganda so'ranib undan ham yarim olib beryapman. Qolsangiz aytpaysizmi? Rayonga borib, men ulgurbay jatam. Ушул жагына, ушул пряникти силер башка ошо Гүлзат деген бир чипы жасайт экен, жакшы жасайт экен, ошого өткөрүп бергиле десеңиз, алар мыйзамдуу түрдө өткөрүп берет. Сиз Гүлзаттыкын сиз алып барып бирөөнүн баласына берип атпайсызбы? Сиз өзүңүздүн балаңызга берсеңиз дагы, мен түшүнөм, сиз өзүңүздүн балаңыз, сиз жооп бересиз. А сиз башка бирөөлөрдүн балдарына апарып берип атасыз. Мен сертификатын алып берепмин да, сертификаты борду. Кантип коркпойсуз? Уян мектепке берadi. Сизге мына ушул жерге сертификат берген санэпидстанциянын ушул жерге берген кызматкерин камаш керек. Мына ушул жерге сизге сертификат берген, сизге да берген да, туурабы? Санэпидстанциядан алгансыз да. Бардыгы таза укмуш деген заключение бар да. Бар. Ошону да жоопко тартыш керек. Ушул нерсени берип, кичине тыйын алып алып, ушул жерге заключение берип, ана сиздерди ташытып аткан. Мен сакалыман кажы бар кен адам. Мен тыйын бермей алып келип көрсөтүп алды деген. Ама азыр лелондар бар еді. А бу жерде 10 күндөн хозир Yo, men 60-40'a seni de işletelim. Gel, gel. Bu gap bana bola aytdi, meni qarab uzatib qo'ydi. Men sizning so'zingizni men aytib atgan jo'qman. O'zingizdan chiqib atgan so'z to'g'ringiz. Bu mening so'zim emas. Ma Caniveydi so'z da bu. Bu sizning so'zingiz. Canivek sizni qiynab suylatib atgan jo'q da, to'g'rimi? Siz aytib berib atasiz, mana aka. Hammaga Xudo bor. Hammamiz Alloh deb yashayapmiz. Alloh deb yashayapmiz. O'shol Alloh Men seni chuqurlardan sug'urib chiqdim. Oxir oqibati shumi? Allah degan ishni o'zingiz aji kishi ekansiz. Siz birinchi кезекте ошол тартипти, мыйзамды сакташыңыз керек. Men ulgumasdan burun, endi bo'lgan gapni aytib beraman, ulgumasdan burun menga xizmat qildim. Men mandaqa joyda dedim, o'rni bo'sh ekan dedim. Sen qilasanmi desam, qilaman dedi. Kep sizning bu ekөөңөрдүн мамилеңерде эмес. Men аны териштирбейм, ага келген жокмун. Мен сиздин ишиңизге келип атам. Endi bu rasm mana onikida. Siz Кудай алдында ошо ажы катары ишти жакшы жасадым деп айтасызбы? Endi orasida bor. Hammasi yaxshi emas. Hammasi yaxshi emas. Rahmat. Men to'g'ri aytaman, hammasi yaxshi emas. Emeniki Bazarbayevga O'zing nima qilasan? Qilinga chiqqan mahalingda birov bir narsa demagan, bilasanmi? Noqat egalagansan. Xudo urganligida menda qo'yib qolding. Seni yana ham Xudo uradi. Men o'lmasam ertaman ketib to'yga senga duo qilaman. Alloh ko'rsatganda aytasan, Hoji aka bolalaringni go'daydi rizqiga men senga yomon ish qilibman deb aytasan. Buni aniq ishonaman. Xudodan kechirim so'rab qo'ying. 10 gramdan javob Yo'q, sen ham yeb o'tding buni. Sen ham yeb o'tding. Men tabildan keyin aktas qilganman. Ha, yeb o'tding. Tender o'ynatылып, mamlakatning aqchasini azıq-түлүк менен камсыз болуп жаткан мекеме уюмдун ишканалардын жетекчилери, айрыкча мына билим берүү бөлүмүнүн башчылары, ооруканалардын башчылары, сиздерге дагы эсиңиздерге сала турган бир маселе, буйрутманы тендерге сиздер бересиздер. Сиздерден ошол бөлүмдөрдөгү түзүлгөн тендерди комиссия тендерди жарыялап, ошонун негизинде ишканалар утуп алышат.
ошол ишканаларга тендерди жарыялап ошол ишканалар утаардан мурда ошол ишканалардын чындыгында айрыкча мына кондитердик балдарга таттууларды алып барып шашке чайга берип аткан мекеме ишканалардын ушу кондитердик цехтери чындыгында барбы же жокпу, же алар жөн эле ортомчадан болуп тендерди утуп алып анан ортодо кондитердик ишканалардан барып сатып алып акча жеп аткан адамдарбы, мына ушуну аныктап чыгышыңыздар керек. Бул тендердик комиссиянын мүчөлөрүнүн негизги милдети болот. Үйлөрүнө ошол цехтерине барып кыдырып барып комиссия менен көрүп, чындап эле ошол жерде цех барбы, ал жерде канча адам иштейт, мамлекетке төлөнгөн салыгы канча, ал жердин шарты канча, санитардык эпидемиологиялык кызматтан атайын заключенияларды алганбы, мына ушунун баардыгын текшерип көрүп өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен көрүп туруп, андан кийин тендерде ошол уюмдардын жеңип алуусун сиздер камсыз кылышыңыздар керек. Себеп дегенде мына бир мисал, кече Ноокат районунда Кожо Акбаров деген аксакал киши бар экен. Бул ардагер аксакал киши ажылыкка барып келген, мен аж адаммын деп абдан Кудай алдында бир сөздөр менен карганууга чейин барды. Бирок биз ошол ишканасын барып көргөнүбүздө өзүнүн үйүндө ачылган ишкана экен. Эми ал жерде чындыгын айтканда Кудай кесир кылбасын, бул баягы көпкөндүктөн же башкадан айтылган сөз эмес. Андай жерде айылда мал багат да, адамдар мал багат. Ошол жерде сарайдын ичинде эч кандай санитардык бир нормалар сакталбаган, сарайдын ичинде санитарлык нормалар сакталбаган абалда балдарыбызга кондитердик азыктарды жасап ошол жерден анан мектептерде балдардын тамагына таратып аткан учурларга күбө болду. Ошол эле учурда Ноокат райондук санитардык көзөмөлдүк эпидемиологиялык борбору уялбастан ошол цехти биз барып текшерип көргөнбүз. Бардык жагынан санитардык нормаларга туура келет деп туруп 2021-жылдын август айында атайын өзүнүн заключениясын чыгарып атат. Бирок биз ошо санитардык эпидемиологиялык райондук борбордун жетекчисинин орун басарынан келип ошону кагазды көрсөтүп сураганыбызда алар ошол цехтин дарегин дагы билишпейт, өмүрүндө ал жерге барып көрүшкөн эмес. Ошондуктан ушул санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматтарынын жетекчилерине дагы чоң эскертүү. Бардыгыңыздар ошол айрыкча мына бул балдардын өзүбүздүн келечек муундун тамак ашын даярдоого болгон мамилени өзгөртүп, ошондой учурларда тендер өткөзүп аткан маалдарда ошондой жеке ишканаларды эринбестен өзүңүздөр барып кыдырып көрүп жеринде санитардык нормаларга ошол ишкананын бардык жагы талабына жооп бере турган болсо гана уруксат бериңиздер. Биз бул боюнча мына Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тапшырмасы менен ушул Ноокат райондук санитардык көзөмөлдөө борборунун ошол заключенияны берген дарыгерлерине ошол заключенияга кол койгон жетекчинин орун басарынын дагы кызматтык ордун кароо жөнүндө районго атайын тапшырмаларды даярдап атабыз.